Kisimira tubwira ati ni ibya politike. Tugeze ku isaa moya zirenze iminota 18 muri studio za 92 n'ibice 0 FM radio Isano. Tukatwinjiye rero muri wa mwanya w'ibya politike aho turebera hamwe by'umwihariko amakuru avugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu burasirazuba. Twihuse rero, ingabo zari mu butumwa cyangwa se zabuze mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Kongo, ubwo ni ubutumwa bwa SAMIDRC zacyuye icyiciro cya gatandatu cy'ibikoresho zakoreshaga zihangana n'umutwe wa M23 zinyujije mu Rwanda. SAMIDRC yatangiye gucyura ibikoresho byayo tariki ya 29 Mata hashingiwe ku cyemezo cyafashwe n'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC ku tariki ya 13 Werurwe uyu mwaka cyo guhagarika ubutumwa bwayo barimo muri Kongo. Mu byiciro bitanu rero biheruka, SADC yibanze ku gucyura ibikoresho bakanyuza mu Rwanda bigakomereza muri Tanzania. Bagera muri Tanzania rero buri ngabo zikagenda zideployinga mu bihugu byabo. Mu masaha rero ashyira saa 12 n'igice z'ejo kuwa mbere tariki ya 19 Gicurasi, imodoka nibwo zahagurutse ahazwi nko mu Rugerero mu karere ka Rubavu zikomereza Musanze, Kigali. Abasirikare bagize SAMIDRC abenshi muri bo baracyari mu bigo byabo i Goma no mu nkengero za Sake, kuko bafashe umwanzuro kureka ibikoresho bikabanza kugenda, noneho bo bakazagenda mu nyuma. Nguko rero shene bagize gutya bati reka tubanze tujyane ibikoresho ibindi bizabiza. Dukomeza rero, Kiliziya Gatolika muri Kongo yanenze icyemezo cya leta ya Kongo Kinshasa cyo gufunga banki n'ibibuga by'indege mu bice bigiye bitandukanye bigenzurwa na M23. Kiliziya rwose ntabwo yagiye yivanga cyangwa se ngigere byinshi ivuga kuri iyi ntambara, ariko noneho yeruye leta ya Kongo yahagaritse ibikoresho ubwo AFC M23. Leta ya Kongo yahagaritse ibyo bikorwa remezo birimo banki n'ibindi ubwo AFC M23 yafataga umujyi wa Goma. Ibibuga by'indege rero yagaragaje ko byakozwe mu rwego rwo kubungabunga umutekano w'ikirere cy'igihugu. Kuri banki ho yatanze ibisobanuro ku mpamvu yagize gute yazifunze. Donc abantu baribazaga Burundi bati kuki leta ya Kongo yafunze banki, kubera iki yagiye ifunga ibibuga by'indege bitandukanye bigenzurwa na M23. Noneho yo mu kuyiregura iti duhereye wenda ku by'ibibuga by'indege kugira ngo babungabunge ngo umutekano ujyeho, ndetse by'umwihariko mu kirere. Kuri banki ho barinumira, mu gihe AFC M23 yo yasobanuye ko mu gihe uyu mujyi wa Goma haberagamo urugamba muri Mutarama murabyibuka iwufata, ingabo za leta ya Kongo nizo zangije ibice bigize ikibuga cy'indege birimo n'uramunara ubugenzuzi bw'ikibuga agera bawita radari nawe, kugira ngo uwo munara utazakoreshwa nyuma yo gutsindwa. Donc AFC M23 itazabukoresha. Yagerageje kwangiza bimwe mu bikorwa remezo ku kibuga cy'indege kugira ngo bitazifashishwa na AFC M23 mu nyuma. Umunyamabanga mukuru w'inama y'Abepiskopi Gatolika i Kongo, Musenyeri Donatien Chole, yatangaje ko ifungwa rya banki n'ibibuga by'indege mu bice bigenzurwa na AFC M23 byatumye abaturage babaho mu buzima bugoye kandi bubi. Ati imbaraga leta yashize mu ntambara ziri guhungabanya ubukungu bw'igihugu kandi zigira ingaruka ku mibereho y'abaturage, cyane cyane mu burasirazuba. Ifungwa rya banki n'ibibuga by'indege mu bice bigenzurwa na AFC M23 riri gutuma imiryango myinshi ibaho mu buzima bugoye. Ati icyiza ni uko mwafungura ibibuga inoza amabanki byibura abaturage bakabona amafaranga. Ibaze kumara amezi 4
utabona access yo kuba wagana banki, ukaba wafungura wajyayo ugafata udufaranga twawe turiyo, ni ikibazo. Ubwo rero inama y'abepiskopi gatolika muri Congo yagize byinshi bitangazaho. Ubwo wenda dutegereje ko hari icyo twaza kubona. Igisirikare cya FARDC nanone cyatangaje ko umutwe twaje intwaro wa Convention pour la Révolution Populaire CRP, murabuzi CRP, Convention pour la Révolution Populaire, washinzwe n'uwitwa Thomas Lubanga, muramuzi, umaze iminsi ugaba igitero ku ngabo za FARDC ndetse n'abambari ahantu bita muri Turi naho byabereye. Urumva ni amakuru yatanzwe na FARDC ubwayo, uvuga ati twagabwe, twatewe. Ubwo bakaba batewe rero n'izo ngabo zo muri uwo mutwe wa CRP. Rubanga rero Thomas yigeze gukatirwa igifungo cy'imyaka 14 n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC nyuma yo guhamya ibyaha by'intambara birimo kwifashisha abana mu mutwe wa UPC yari yarashinze, nyuma aza gufungurwa mu mwaka wa 2020. Uyu Thomas yigeze gukatirwa icyo gihano muri iyo myaka, nubwo yafungurwaga leta ya Congo yamwifashishije mu biganiro yagiranye n'abayobozi bo mu mutwe witwaje intwaro wa Codeco kugira ngo uwo mutwe bawusese. Yifashisha uyu Thomas donc nyuma y'uko yaramaze gufungura. Ni ibikorwa rero yahuje n'isezerano yari yahaye ICC ryo kunga abanyekongo no gusaba imbabazi abo yahawe mu kigi. Donc ntabwo yigeze afunguye imyaka 14. Noneho muri urwo rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC abasezeranya ko nafungurwa azagira uruhare mu guhuza no kuzana ubumwe mu banyekongo no kubunga. Noneho muri Werurwe, ubwo ni mu kwa gatatu y'umwaka, igisirikare cya Congo cyatangaje ko Rubanga yashinze umutwe wa Convention pour la Révolution Populaire CRP. Noneho umutwe leta ya Congo inavuga ko umutwe watangiye gukorera ahitwa muri Turi, ndetse leta ya Congo arashize amezi 3 yonyine impuguke z'umuryango w'abibumbye zemeje ko umunyekongo Rubanga yasuye mu nyeshyamba, binemezwa noneho na leta ya Congo. Ku tariki ya 15 kugeza ku ya 17 abarwanyi ba Convention pour la Révolution Populaire bahanganye bikomeye n'igisirikare cya Congo mu gace ka Ropa no mu nkengero muri teritwari ya Jungu mu ntara ya Ituri. Igisirikare cya Congo cyatangaje ko mu ijoro ryo ku tariki ya 17 rishyiraho wa 18 cyahurijemo igitero cya Convention pour la Révolution mu gace ka Nyamamba kari ku nkengero z'ikiyaga cya Albert muri Jungu. Umuvugizi w'igisirikare cya Congo muri Turi Lieutenant Gilles Ngongo yatangaje ko mu mirwano iheruka abarwanyi b'uyu mutwe basubijwe inyuma bahongera mu bigo by'amashuri ndetse no mu nsengero zitandukanye. Nguko mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha yagize gutya yemera ko agiye kunga abanyekongo, none nyuma ahita ashinga umutwe. Nguko muri tukiri mu burasirazuba bwa Congo, ubuyobozi bwa gisirikare cyangwa se bw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ubwo ni muri Sud Kivu ariko ibera muri Congo we, bagatangaje ko amafaranga yari agenewe kwishyura umushahara w'abasirikare muri iyi ntara yacikanywe n'umwe mu bayobozi. Abasirikare bagize gutya nyuma y'akazi katoroshye
bohererezwa umushahara. Noneho umwe mu basirikare ati amafaranga kuyagabana na bagenzi banjye ni uguhomba, arayacikana. Bamwita Koloneli Nkuru Kirenge Delphin. Ati ntabwo twayasangira pe, atorokana amafaranga, atorokana imishahara y'abasirikare. Wakundi bayaguha cyangwa bayohereza bati ntiyabasaranganye, muyabahe dore bamaze n'igihe badahembwa babayeho nabi, timohereza amafaranga, undi nawe rwose ayakubita igikapu. Ni amakuru rero FARDC yashyize hanze binyuze mu itangazo ryashyizwe hanze rigenewe abanyamakuru ku munsi wo ku cyumweru utariki ya 18. Ubuyobozi rero bwa FARDC bwananditse ubundi butumwa bugenewe abayobozi b'imitwe itandukanye ya gisirikare ko hagize uwabona Koloneli Nkuru Kirenge Delphin bahita bamuta muri yombi bakanamushyikiriza ubushinjacyaha bukuru bwa gisirikare bwa buri hafi aho ngaho. Izo nyandiko zikomeza zinavuga ko gutoroka k'umusirikare mukuru byavumbuwe mbere y'uko hatangira igikorwa cyo guhemba mu minsi mike ishize. Urumva, nyuma yo gutoroka bikanavuga ko yahise yerekeza muri M23 n'ubwo uyu mutwe utarabitangaza. Donc mbere y'uko Koloneli atorotse ngo yerekeje muri M23 nyine nubwo M23 yo itarabitangaza. Ese M23 niba koko yamwakiriye, niba imufite maginga ya, irakomeza imubikire cyangwa iramutanga? Mumbwira, iramubikira cyangwa iramutanga? Yagorana. Kimwe ko rero uyu musirikare watorotse mu gihe imirwano yari ikomeje, kandi nanone ingabo za FARDC zikaba zikomeza gukubitwa inshuro mu bice bigiye bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo, hagati y'ingabo za Kongo rero zifatanyije n'iz'u Burundi FDL na Wazalendo n'umutwe wa M23 n'uwatwirwaneho bakomeje gusakirana bikomeye cyane. Umuvugizi w'ibikorwa bya Soko mu majyepfo ya Kivu yemeje aya makuru, ariko ntiyatangaho amakuru arambuye cyangwa se byinshi, ndetse kugeza ubu nta mubare w'ayo mafaranga uramenyekana cyangwa se ngo bavuge ngo ese yatorokanye angahe, amaze guhembwa bangahe, ibintu nk'ibyo. Ibi kandi rero bibaye nyuma y'uko kuwa gatatu w'icyumweru gishize umugaba mukuru w'ingabo za Kongo yari yagiriye uruzinduko muri Uvira. Ni uruzinduko rugaragaza ko yahageze ashimira abayobozi ba politike ku rwego rw'intara n'urwego rwa gisirikare uburyo bitwaye imbere ya M23 ubwo yabamburaga umujyi wa Bukavu, ngo kuko batemeye gushyira intwaro hasi. Abasirikare bari Uvira abenshi magingo aya bari mu za Uvira, abo basirikare n'abavuye muri Bukavu na Goma mu gihe M23 yabashwiragizaga mu ntambara. Ikintu ngewe ndimo nibaza bigendanye n'uyu musirikare watorokesha amafaranga cyangwa se wagize gutya agakomaza imishahara y'abasirikare bari bohereje ngo bahembwe akayatorokana, nuko hashobora kuba hari ikindi kibyihishe inyuma. Kuko niba igisirikare cya Kongo cyatangaje ko uri mubone haba inyeshamba, haba imitwe yatwirwaneho, haba M23, yaba indi mitwe ya CRP ndetse n'indi mitwe, abari mubone baza kumuta muri yombi ndetse bakamushikiriza ubushinjacyaha, nta kuntu byaba bigoranye ko ataba yarafashwe. Ariko igihari ni iki ngiki, ese M23 mu gihe yamufata yamutanga cyangwa yaba umwe muri bo? Aya nguko nibiri kuvugwa rero, nibiri kuvugwa.